17. Uluslararası Kürt Konferansı'nda Avrupa Birliği Brüksel'de düzenlenen bu konferansa katıldınız. Bu konferansta sizce çıkan sonuç nedir, ne olmalıdır, üzerinde durulması gereken en önemli nokta ne? Yani دوی ست ساله ده پرسکریکا گلی کرد yani وک پرسکریک هری سرکه یا کو وی ببی سدما چار سر کرنا پرسکریکا گلین روجلات نوین جبوی جی yani افقصا سالن و به افقصا هجمار نسبتا گلی کرد هندک بیجی ده انجام ده نتوه به مافماین به استاتوماین تشتك انترسان يعني تشتك قالك دروي نورمال بنية جبو يجي لجور حقوق لجور دستور ياساين ايه هم ما في مروف هم جي خزاي بيوسته يعني د چار سرکرنا پرسکریکو کرده ایدی انجامک در بکوه کنفرانسین وها yani بتایبت ای سال دا دارخستنا و مساج خو گهاندنا هر عالی جبو کو جاری کی دم بیجن yani اف پرسکریک پیوسته به چار سرکرن کو اویا وک بنگه ها چار سریه پرسکریکی گلین روجلاتا ناویننجی دوی واری دا پیوسته هم نتوی یک بوی هم یکتی اوروپا جواتا ناف دولتی بگشتی دوی مجاری ده هین ده ها هشیار نیز ببه و شوازه کی کو yani her deme zidadır niziki rastiye پرسکریکی بگرن دست و چارەسەر بکەن و ئیدی ئەv ێریشên ئی دەولەتە تورک و بە چاوسووری هەر لەسەر gelê Kurd û doza wê ser ve diçe îdî viya rawastîne. Özellikle Önder Apo'dan üzerinde uygulanan tecrit giderek ağırlaşıyor, devam ediyor. 23 aydır, 24 aydır Önder Apo avukatlarıyla, ailesiyle görüştürülmüyor, tecrit ağırlaştırılıyor. Bir diğer taraftan da bakıyoruz ki CPT ve Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin komisyonları ve enstitüleri insan haklarına gelindiği zaman kendilerini çok güzel pazarlıyorlar. Fakat konu Kürtler ve Önder Apo olduğu zaman insan hakları ve hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu çifte standarda ilişkin kısaca neler söyleyeceksiniz? Avrupa Birliği'ne ayrıca çağrınız da nedir? Yani pır bir şivazı ki aşkara ev vek bir hukukiye ki ve doze de temeşandın yekti Avrupa ji o CPT ji محکمه ناف دولتی بگشتی جی یعنی اوانا پیوسته لگور یاسای خو نیز ببن حیاب نها تشتی کو تیکرن او بخو یاسای خو زاگون خو بن پیت کن یکتی اوروپا دویوری دوسای محکمه ما فی مروان و های سی پی تی و های yani normal سی پی تی جهه کو بریار بده به شوازه کی سر بخوا هر سری لی بده پیوسته کس پیشی نگری لی دوزا ریبر آپو ده روشه کی وصا هیا چفت استاندارتی هیا حتی ام بیجن جوان دوزن هری بترسو ده لیستا ترور دانه daha حشکتر نیزد بن yani أفقص ترسي كوجفي دوزي نشان ددن حمي بواتانه بمعنانه يعني تي خواستن كو جهه كو تي خواستن دبي ماف و زاغون أساس ورنگرتن و دوی واريدا گريدانه كبر تيبت نوبرا دوزا كسايتي ريبر أبو و دوزا گلي كرده گريدانه كبر تيبت هيا جبو فياجي يعني لسيرفي أساسي وقت تيبينيا خوش في دوزيرا جوهرتن وجنودا قرتنا دست بن بيكرنا ما في إيكو دولة تركيا بيكتينه دبي دا يكتي أوروبا جي و سي بي تي ومحكمة ما في مروفا نبن هفكاري سوچ
iyi ku devlet Türkiye ve dozeda pektiniye. Özellikle son iki soru daha çok kısaca şunları da sormak istiyorum. Büyük bir felaket, deprem felaketi gerçekleşti ve özellikle Kürt özgürlük güçleri bu süreçte eylemsizlik kararı aldı. Herhangi bir saldırı olmazsa bir eylem yapılmayacağı kararını duyurdu. Fakat görüyoruz ki Türk devleti hem depremde önlemsizlikleriyle insanları katletti hem de bugün halen daha hem SİHA'larla hem de toplarla Rojava'ya saldırılarına devam ediyor. Buna ilişkin çağrınız nedir? Buna ilişkin kısaca değerlendirmeniz nedir? Yani ev agerbestek yani ravastandina çalakiya hat kirin ji aliyê PKK'de. Pir girîng bû ku yani bibûneya depremê ji bo serrastkirina rewşa însanî ê xelkên ku depremê demane. Li kêleka wê her bang hebûn yani daxwaz hebûn bi taybet ji aliyê hinek dewletan de. Ji aliyê hinek tarafan de ku agirbestek çê bibêj bû ku çareseriyê vê derê pêş bikeve. Fakat yani cardin anaha jî fırsatek çî bûye. Bi rastî jî eger ew alî ciddî ne û dixwazin mesuliyet bigirin ser xwe, dixwazin rolek tarîxî bilîzin di vê warî de. Bi dawîkirina şer de ev şerê ku ne xizmeta Yekîtiya Ewropa dike, ne xizmeta Türkiye dike, ne xizmeta gelê Kurd dike, ne xizmeta gelên Rojhilata Navîn dike. Wê demê tê xwestin ku di vê warî de ev rawastandina çalakî yani bêşerî faydekî yani istismar bikin ji bo ku pêngavekî nû dest pê bikin di ber bi çareserkirinê ve û yani daxtê li ser dewleta Tirkiye bikin ki ew jî agirbestekî eîlan bike. Agirbest eîlankirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve girîng e. Bi taybet ew berê wan li hilbijartina ne, her wiha di hundirê Tirkiyeyê giştî bê îstiqrariyeke mezin heye. û yani di vê warî de ji bo ku herin çareseriyê pêwîst e û Tirkiye jî êdî va êrî gefên xwe, êrişên xwe hem li ser Rojava, hem li ser Başûrê Kurdistanê, hem li ser Bakur di vê warî de yani van êrişên xwe rawastîne êdî çareseriyeke bingehîn a siyasî ji bo doza Kurd jî û demokrasiya di hundirê Tirkiyeyê jî dest pê bike. Çok kısaca seçimler geliyor. Altılı Masa devrildi, düzeldi. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Kürt halkı ve dostlarına çağrınız nedir? Çok kısaca bunu da alalım. Dengê HDP ku Kurd û ji dervî Kurda jî têde cih digirin pir girîng in. Di vê warî de tê xwestin ku yani ev ya bibe wesîlek ji bo aşîtî, demokrasî, çareseriyê siyasî, bidawîkirina şer. Yani ev hilbijartin dikare bibe destpêkek ji bo bidawîkirina şer di hundirê Tirkiyeyê de. Ger ku nîzîkbûneke rast ji mijara Kurd û dengên Kurda çê bibe, bawer dikim ev hilbijartin dikare bibe destpêkek. Ji bo vê jî Kurd jî di vê warî de yani HDP wek partiyeke heta bi niha bûye dengê kesên bindest, kesên dengên demokrasiyê bûye dengên demokrasiyê di vê warî de dikare baş hîn daha rolek siyasî di çerçeva itîfaqan de û heta dengê xwe bi rengekî xweser jî pir xurt derbixîne holê her kesek li vê derdûrî demokrasiyê bikarbin, kom bibin û dengê xwe bilind bikin, dengê xwe bidin demokrasiyê bidin xwe. Gelek spas. Spas xweş.